Бзира шәымаз шәара шәахәаԥшуеит аихшьаалатә дыраҭара амчыбжь аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы. Иаҳаҩсыз бжьымыш беиан ажәабжьқәа рыла ҳара иалаҳкааит зегь реиҳа ихадараз. Уажәы иааркьаҿны уахатәи ҳапрограмма атемақәа. Ажьырныҳәамза жәаф рзы имшира азгәеиҭоит Аԥсны жәлар поет Мушьни Лашәриа. Арҿиаҩы иҿцәажәара минуҭқәак рышьҭахь. Ҳазҭалаз ашықәсазы асабша илеит раԥхьатәи асы. Атәыла ауааԥсыра уи ргәалаҟазаара шьҭнахит хымԥада, аха аиқәырхаҩцәа рус иацнаҵеит. Иаҳаҩсуа амчыбжьазгьы атәылаҿы аҭагылазаашьа мариамызт. Аполитикатә еиҿагыларақәа реихшьаала ҳкорреспондентцәа рынҵамҭаҿы. Абарҭ егьырҭ атемақәа ҳдыраҭараҿы ишәаҩшәмыжьын. Иаҳаҩсуа амчыбжьазгьы атәылаҿы аполитикатә ҭагылазаашьа мариамызт. Ԥхынҷкәымза ҩажәиак рзы Аҟәа аиҳабыратә хыбрақәа рҿаԥхьа имҩаԥгаз зин ыҟамыз амитинг иалахәыз гәыԥҩык ауааԥсыра аанкылан. Ари амчыбжьазы уи инамаданы ауаажәларатә палатаҿы имҩаԥган аиԥыларақәа. Иаанкыло ахаҿқәа ахара рыдҵоуп аҳәынҭқар анапхгара рахҳәаразы, аҽазышәареи, ауаажәларатә хынҭаҩынҭарақәа рылахәреи рзы. Аполитикатә еиҿагыларақәа реихшьаала ҟалҵеит Асмат Гәыниаԥҳа. Иаҳаҩсыз ашықәс ԥхынҷкәынымза ҩажәиак рзы имҩаԥысыз ахынҭаҩынҭарақәа ирылахәыз гәыԥҩык раанкылара инамаданы ажьырныҳәамза жәабаразы ауаажәларатә палатаҿы имҩаԥган аиԥылара, уи иалахәын апозициа ахаҭарнакцәа. Уаҟа аруаа ахаҭарнакцәа ирҳәеит аҭагылазаашьа агәҭынчымра шырзцәырнагаз. Аиԥылара мҩаԥысит ажурналистцәа аламырхәӡакәа. Ауаажәларатә палата Лахула Надежда Венедиктова аиԥылара алҵшәақәа дырзааҭгылеит. Услышав представителей АРО, которые высказали свою обеспокоенность сложившейся ситуацией, особенно в связи с арестом нескольких человек, принимавших участие в митинге декабрьском, Общественная палата заявляет, что мы разделяем беспокойство тем, что напряжение в обществе опять растет, ситуация опять накаляется, и Общественная палата собирается инициировать диалог между противоборствующими сторонами на всех уровнях с участием разных организаций. Ауаажәларатә палата аԥшьгарала амчыбжь иалагӡаны имҩаԥган ареспубликатә политикатә партиа амцахареи аибашьра ветеранцәа руаажәларатә еиҿкаара аруааи рхаҭарнакцәа реиԥылара. Иалацәажәан атәыла аҩныҵҟа аполитикатә ҭагылазаашьа ахәҭак ахьала ԥхынҷкәынымза ҩажәиак рзы Аҟәа санкциада апозициа ахаҭарнакцәа имҩаԥыргаз амитинг иалахәыз гәыԥҩык раанкылара атәы. Урҭ ахара рыдҵоуп аҳәынҭқар анапхгара рахҳәаразы аҽазышәареи ауаажәларатә хынҭаҩынҭарақәа рылахәреи рзы. Тәыла амчрақәеи ауаажәларатәи аполитикатәи еиҿкаарақәеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра рыбжьаҵаразы ажәалагала ҟаҵан. На площадке Общественной палаты Республики Абхазия начат диалог между политическими силами Абхазии. И я думаю, что это хорошее начало, и оно получит продолжение. Мы здесь будем встречаться, обмениваться мнениями по всем животрепещущим вопросам, которые волнуют население, волнуют, все наше государство. Сейчас, в связи с событиями, которые имели место в декабре месяце и отдаются эхом по всей Абхазии, общественность подписывает различные заявления. Во всех них сквозит, такая просьба, необходимость начала диалога, начала рассмотрения всех этих вопросов за круглым столом, а не устраивать разборки на улице. Состоялся полезный обмен мнениями. Я думаю, что все, что было сказано сегодня, это сказано было от чистого сердца, чистой души. Не было никаких взаимных упреков, а люди старались выработать какие-то пути, которые сблизили бы все наше общество. Вот то, что разделение, которое существует, оно бы, так сказать, перестало играть какую-то роль, и все созидательные силы общества были бы направлены на пользу нашего государства. Ԥхынҷкәынымза ҩажәиак рзы ахынҭаҩынҭарақәа рылахәразы иаанкылаз рганахьала амчыбжьа аҩныҵҟа Аҟәатәи ақалақь усӡбарҭаҟны русқәа ирыхәаԥшын. Уи инақәыршәан Баграт Сурмаа даанкылоуп ҩажәамш ажьырныҳәамза ҩажәи аабанҵа. Анри Инаԥшьба аҭакра иқәҵоуп Жәабран аабанҵа. Баҭал Ҵәыџьба иқәҵоуп аҭакра Мызки жәохәымши ҳәа. Аслан Ҭанеиа жәохәымши. Иара убас ахынҭаҩынҭарақәа ирылахәыз Рамаз Џьапуа иганахьала иӡбоуп ҩымз
имз аҩнытә баандаҩра. Апрокуратура хада асайт аҟны иҟоу адыррақәа рыла Ажьырныҳәа-Мзажәах ауха Аҟәа ақалақь апрокуратурахь инеит гәыԥҩык апозициа ахаҭарнакцәа. Ԥхынҷкәын мзаҩажәиак рзы имҩаԥысуаз аҿагыларатә акциа ишалахәыз атәы рҳәарц. Убри инамаданы дара арзаҳалқәа рҩит. Аҳәарагьы ҟарҵеит ацәгьоура шыруз азы хатә гәаԥхарала адырра ҟарҵеит ҳәа иԥхьаӡазарц иахәҭоу ахьырхәра иақәдыршәарц. Иааргаз арзаҳалқәа ирықәыршәаны урҭ атәылауаа ашаҳаҭцәа раҳасабала рҿахәы рҿыхан. Аха ԥхынҷкәын мзаҩажәиак ҩнызқьи ҩажәиак шықәсазы аилаҩ-ҩласрақәа реиҿкаара ма аиҳабыратә хыбрақәа рҿаԥхьа иҟаз аибарххарақәа рылахәра афакт шьақәдмырӷәӷәеит. Абри атәы ҳәоуп апрокуратура асайт аҟны. Ҳазҭалаз ашықәсазы асабша илеит раԥхьатәи асы. Уи аиқәырхаҩцәа рус иацнаҵеит. Иҟалаз ахьҭақәа есаура инарымаданы амҩақәа ықәҵааит, амашьынақәа рныҟәара аруадаҩит. Арҭ амшқәа рзы аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аусзуҩцәа русура рӷәӷәоуп. Иара убас ирхиоуп атехника ҷыда иаҭахханы иҟалозар ауааԥсыра ацхыраара рыҭаразы. Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла ицәгьоу хҭыс ҳәа акагьы ыҟаӡам. Аиқәырхаҩцәа аҳәара ҟарҵоит ихымԥадатәи уск ыҟамкәан ауааԥсыра амҩа ианымларц. Иахьа Ажьырныҳәа-Мзажәаф рзы Аԥсны жәлар поет академик Мушьни Лашәриа ихыҵуеит ԥшьыни жәиԥшьба шықәса. Уи авторс дрымоуп ҳаԥсынтәыла еиԥш уи анҭыҵгьы инарҭбааны еицырдыруа илирикатә аԥҵамҭақәа, аепикатә рҿиамҭақәа, ахьтәы уасцәа, аџьынџь, ашаеҵәа абшьҭра уҳәа жәпакы. Апоет ҳаԥсшәа хьҟазарыла еиҭеигахьеит адунеи иадыруа аклассикатә аԥҵамҭақәа: Александр Пушкин иажәеинраала ироман, Евгений Онегин, Михаил Лермонтов ипоемақәа Мцыри Демон, Шота Руставели рҿиамҭа абжьасцәа зшәу, Генри Лангфелло ԥсра зқәым ипоема Гаиават изашәа уҳәа жәпакы. Аҵарауаҩ апоет ҳаԥсшәахь инагӡаны еиҭеигахьеит абиблиа хадара змоу ахәҭақәа, аҿатә уасиаҭ, аԥсалтыр. Апоет аклассик иаҭәашьоуп Аԥсны иқырҭтәыла иреиҳаӡоу алитературатә премиақәа: Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа, Шота Руставели ипремиа, Александр Пушкин имедал, Антон Дельвиги, Вадим Кожинов ирыхьӡ зху апремиақәа. Иаҳхысыз ашықәс маи мзазы Мушьни Таииа иԥа иаҭәашьан Урыстәыла зегьтәи апатриархтә алитературатә премиа. Уи иԥхьаӡоуп хадара змоу алитературатә премиақәа ируакны. Мушьни Таииа иԥа Лашәриа ианашьоуп Аԥсны ахьӡ-аԥша орден ахҩаӡаракгьы. Ихҵоуп жәлар поет ҳәа аҳаҭыртә хьӡы. Далахәуп Аԥсны аҭҵаарадырратә академиақәа реилазаара. Иахьагьы апоет арҿиара инапалакуп. Акалам анышьҭеимхо мшык ыҟаӡам. Имш ираҽынгьы даҽакала изыҟаломызт. Мушьни Таииа иԥа шьыжьы инаркны адныҳәаларақәеи азеиӷьашьарақәеи идикылоит. Апоет ирҿиаратә мҩеи иахьатәи аамҭазы инапы злакуи аԥхьаҟатәи игәҭакқәеи ртәы ҳаиҿцәажәараҿы. Шәышԥаԥыло ари амш? Бзиа ижәбома шәара шәира амш? Сыԥылоит ҩнаҭашәала. Абра сҭаацәа рҿы. Ус ақалақьгьы сналзаалсхьеит. Исызгәакьоу аҭыԥқәа иқәсырҭааит иахьагьы. Абас шакәугьы, ҩнаҭашәала шакәугьы, изаҳаз сҩызцәа, шәҟәыҩҩцәа аӡәы-ҩыџьа сыдныҳәалахьеит. Москвантәи сҩызцәагьы убас Урыстәылатәи ашәҟәыҩҩцәа реидгыла аиҳабы Николай Иванов, журнал «Наш современник», редактор хада Станислав Куняев. Уи ажурнал абри аномер аҿы ианартәи аҟны инарҭбааны споема аб изку споема анырҵеит, исыдырныҳәалеит. Госдума депутат Сергей Шаргунов исыдиныҳәалеит. Ҭабуп ҳәа расҳәеит. Уи усоуп. Аха ҳҭагылазаашьа ижәдыруоуп, усҟак егьсырҳауҳауан. Насгьы саԥхьа ишьҭоуп ԥшӡала ԥшьыни жәохәбатәи ашықәс. Уи хыхь иқәтәоу ишҳаҭәеишьо еиԥш. Ҩбаҟа-жәа иахьатәи аамҭазы шәнапы злаку атәы. Сықәра шмаҷымгьы снапы злаку рацәоуп иашәа азыҳәан ҳәа. Ауаҩы иқәра наскьацыԥхьаӡа
Абри дызхьымӡаз зегьы абас иқәпапоит, шәыџьарант иқәҿырҭуеит. Зегь раԥхьаӡа сҩымҭа ҿыцқәа ажәеинраала алирикаҟны аус зуеит. Нас сҩымҭақәа кьыԥхьра зырхиара аганахьала агьи аиҭага усгьы сшаҿыц саҿуп. Убас смаҵура исыднаҵо журналума, газетума, сара ажурнал Аҟәа еҵәаџьаа редактор хада срымоуп. Убарҭқәа сырҿуп. Ирҳәоит ауаҩы ихшара еилыхҟабҵакәа зегь бзиа ибоит ҳәа. Аха шәара шәусумҭақәа, шәырҿиамҭақәа рҟынтәи иаҳа ишәзааигәо арбану? Иашәазыҳәан зегьы сызгәаӷьуп. Саныҷкәыназтәи абжьаратәи ашықәсқәа исхатәыз, иеиҭазгоз асахьаркыратә ҩымҭақәа роума, Библиа аума, даҽакы. Аха аџьынџь иаҳа сроман ажәеинраалоу иаҳа иалыскаауеит уи абри ҳаибашьра иазкын, ҳажәлар ирызкын, ҳарҭ аԥсуаа ҳзы ҳаԥсадгьыл еиҳау, ҳадгьыл еиҳау, ҳбызшәа еиҳау акгьы ҳамаӡам. Убри аџьынџь алагамҭаҿы ҳажәлар ирзыскуеит абас еиԥш иҟоу ацәаҳәақәа. Иааирас иҟоу зегь рычаԥаҩ ҳажәлар шәарҭ, гәыӷрас иҟоу зегь реиқәырхаҩ ҳажәлар шәарҭ, агәылшьапмаҭ ахы хызцо ҳажәлар шәарҭ, жәынгьы ҿангьы аӷа изымгаз абааҭӡы, аԥсынтәыла абаагәара агәылӡы, ҳахьынтәаауа ҳкәаш ахьарсу ҵҩа змаӡам, абри амҩаҿ аԥсуа дԥызшәаз ҵҩа змаӡам. Ари ажәа шәа шәфырхаҵара аҭоурых, хашҭра змыхьуа амши аҵхи рҭоурых. Ари ажәа сышәҭыркьакьа са сыԥсҟәых, шәара шәаԥхьа абар ишьҭасҵоит асаара, быжьра-быжьҵәа аӷа дамаздаз жәлара, амцабз иалаз аҭцәашә иалҵуа аԥсынра. Ишьҭасҵоит уи ахацәа рхацәа шәбаӷаҿы, шәахьҭахоз, шәахьҿыцәаауаз адәқәа рҿы, шәшьахькашуаз, шәыԥсы зышәҭоз урҭ ахәқәа рҿы, ҿызшьа змамыз ахра кнаҳа аӡӷаҿы, дгьыли жәҩани рыҵәаабжь зҭыҩуа аԥсҭаҿы. Шәырҿиаратә мҩа иалагӡаны хыԥхьаӡара рацәала аҩымҭақәа ԥышәҵеит, аиҭагара ус шәнапалакын, адунеи зегьтәи аклассикцәа ԥсышәала ишәырцәажәеит. Евгений Онегин анаҳҳәо, шәара шәыхьӡгьы уи узаҟәымҭхо иадҳәалоуп ҳара ҳзыҳәан. Аиаша азыҳәан ауаа дасу абри амҩа иаҳа имариоу амҩа дашьҭоушәа абас усшәа иҟоуп игәаҳәара, аха имариоу мҩа ҟаӡамызт. Имариаз мҩа ҟаӡамыз ажәытә аахысгьы, Гомер ихаан аахысгьы, Пушкин ихаан убас акәын ишыҟаз. Пушкин ибон уадаҩрас иҟаз, ҵҩа змамыз, иҿаԥхьа ишгылаз, ихгьы рықәиҵеит. Аха зегьы еиқәоуп, мышхтәи амра акыр иаԥсоуп ҳәа шырҳәало еиԥш, аԥсҭазаара бзиабара иазкуп иҩымҭақәа. Ҳаамҭа егьикаҷзаргьы ауаҩԥсы акы даанаго
ишьҭамҭақәа нхартә еиԥш имҩа данысроуп. Убриоуп идеиа хадас иҟоуп Пушкин ирҿиамҭақәа рыҟангьы. Ижәба аҩызцәа иахьынӡашәылшо аԥсҭазаара шәызхара еилыскаахьеит азын ишбашоу, уи садҳәылацәом сара. Акгьы иалшом уажәшьҭа схыхра, аха ихароу агәыӷра зны-зынла самоуп сыргәаҭеиуа, гәнаҳ ҳарами сышьҭамҭеиуа, ыҟамкәа адунеи саԥхар. Са сыҩуан аӡәы сирҽхәарцаз, аха исшәымыӷӡам аиашаз, сыхьӡ еицердыруа иҟалар. Ҩымҭак акәзаргьы исҭынхаз, сыӡбахә ранаҳәааит ахҵас. Уи иахьысып аӡәы гәеисра, насгьы издыруада разҟшәа, ианфар аамҭа аилаҩынтра, саиеиқәсыршәо ацәаҳәа. Издыруада гәыӷра бзиоу, мышкызны џьагаӡа қьиак иҳәар днахәаԥшны спатреҭ. Уи иакәҵәҟьан апоет. Шәара ишәымоу аԥышәа, шәажәа акраҵанакуеит еиҵагыло аҿар аҩра знапалақәа рзыҳәан. Абжьгарақәас ирышәҭо иахьа ашәҟәыҩҩцәа, апоет ҿарацәа. Абаҩхатәра кәиц злан иҟоу ауаҩԥсы алитературахь зхы зырхо, уи агәыбылра змоу, уи ихала абри аӡы ахаҳә шкылнаҵәо еиԥш ихала илихароуп. Ара ҵҩа змам ашәҟәыбӷь шәыҟоуп ари азҵаара иазкны. Урҭ уанрыԥхьо зны, исыԥшааит, аҭак соуит ҳәа лҳәот, нас ашырҳәа иухашҭуеит, ухи уареи шәеизынхот. Еиҭахуп есааиратәи аус, ухаус адуулара, адунеи аԥсуа поезиа ҳәарада, аԥсуа литература ҳәарада, инарҭбаа, инарҵауло адырра, аурыс поезиа дуӡӡа мшын, хаҭа-хаҭала, Пушкин иоума, Лермонтов иоума, ааигәатәи аижәытәи ашәышықәсазтәи апоетцәа, агениицәа, убас амраҭашәаратәи, нахьхьи Гомер инаиркны, Байрон, Гиоте, убырҭқәа зегьы маҷ-маҷ иԥсҭазаара иацгылоз роуп. Егьа аамҭа уадаҩра ыҟазаргьы, ашәҟәыҩҩра имариа усым. Уи заҟаҩы рҽазыркхьада, аха иаанхо абри алыхәда абас иануԥсахьоу аамҭазы иаанхо ахаҳә ӷәӷәақәа роуп иаҳа иаанхо. Агьырҭ зегьы аԥслан зны алыхәда икылнагоит. Аҟнытә егьа уадаҩра ыҟазаргьы, ақәыԥш иҿоу угәы каумыжьын. Ԥсра зқәым аус уеиԥхыӡуеит. Улшара зегьы зкын, маашьан. Мушьнита иԥа даҽазныкгьы шәыдаҳныҳәалоит, шәымшира шәзеиӷьаҳшьоит агәамч, агәабзиара шәнапы злаку аус аҿы ақәҿиара дуқәа. Мушьни Лашәриа изку адырраҭара шәахәаԥшырц шәылшоит уахатәи ҳапрограммаҿы. Ҳдырраҭара иазыԥҵәаз аамҭа хыркәшоуп, иҭабуп иҳахәаԥшуаз. Иааиуа амҽышазы амчыбжьа хҭыс хадақәа шәзеиҭалҳәеит сколлега Асмат Гәниаԥҳа. Абзиараз.